Nabuko bakira esimi Enokem Agrovet, growing healthier future, one harvest at a time. Amariogo yemete nigabeire richibwa se amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari. Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kurwa bogwenia wetrasa marioga yokurwa se chinse chesko. Gurwaria tora marwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda manke ayokoringori wa nech machine chaito. Ngoro Cross Mora daktari kurwe company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa ritora marwaire amange. Ande karawa ajine ntobwate chi machine chigokomoreka chiarora nkikero bobe. Tigo kumureka umubiri umugima gwansira umutu mbaka inse na ikigo tateingi kerebo bya marwaire tyo bwate twamanya bakwa mariogo abana abane machine yengo murekera yarora metando kiya bwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no muchio keroka neba ngiri goli cia mariogo itona bako guikera neba Mombasa onya koro ekara wa kiresimi na bukurwari ikaso mochio bosongo ase stage yechigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 n'abantu abange bayeteire gana inde babwenire igoto twara bwoba bonde bwese kara bwakire ese kwaranyura mariogo munali anyagitari kwangire koigubiya morwaire munali ale chronic nkonyarwari tole. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi wamanyire nga ubugima bw'amakeya bwatakira umwana ubwatubumanyi ili kwegendereria samatukali busyo bono lyatirimba Technical and Vocational College chinsemo chiri cha Gisusu niye kubatuka amasomo gucyasabana ili kwenyorera ubumanyi au ine umwana uguniga akora kirasi ya gatatu na gatatu ugoseta cyetu gukora sukuru nakorete kirasi ya 12 ugose niga bwatubumanyi gite atagete konyora ubumanyi bonde bono lyatirimba Technical Vocational College nigo yakwira mabaga ase course abuna bono mechanical engineering aseba kubunduza welding and fabrication, welding, turning and machinery egati course chinde insinse ya mechanical engineering mwigo mbabwate course na building and construction aseba kwigiri masonry, plumbing egati chinde chinyinge mbabwate school of hospitality aso kwigira fashion and design, hairdressing, beauty therapy, garment making egati chinde chinyinge mbabwate kwiga masomo a school of business asomano gawanjiro gosoma supply chain management, sales and marketing, business administration egati chikosi chinde chinyinge ene sukuru watachingekero chingiya eyo wigo ewanjira abana gosoma ase abomo eri kwenyolera ubumanyi ubura abakonya samatuko alibosyo. Naitwa John Anyona, funza mechanical engineering. Tuko na workshop kubwa, iko na machines za kisasa, tuko na computer numerical control machines, CNC machines, tuko na milling machines na computer numerical control lathe machines, na tuko na manual machines zenye ziko kwa upande ya chini kidogo. Kwa hii mechanical engineering tunafunza option ya production peke yake. Jina ni Jeremiah King Nyabuto, ni mwanafunzi katika fundi wa maji hasa plumbing. Nilipojiunga na hii shule nimekuwa nikijifunza mambo mengi kushughulikia mambo ya maji ya mabomba na maji ya mifereji. Kwa hivyo kuna vifaa nyingi hapa katika nyanja hiyo na walimu ambao wamehitimu sana. Naitwa Joseph Odira Kawala. Mimi ndio mwalimu mkuu katika hiki chuo cha Nwai cha Riatirimba TVC. Ni chuo ambacho kinapewa jina ambacho tutaita kwa Kiingereza Center of Excellence kwa mambo ya mechanical engineering. Kazi yetu hasa ni kupeana mafunzo ama skills ambayo tunataka wale wanafunzwa hapa wanaweza kufanya kazi na wajilipe. School fees yabo nigego kwana monumo buko asamange batalira stinsa mu kiri cya Gisusu bose bakire esimi. Dali borogi,
Umwancho murigereria wege taseni kandi zitebe na kwariganira somoroberio wege singa kema sesenya keri tukore Jumapili go chakera chinsa 12 goika chinsa inye chamambia ase go chakera chinsa 12 goika chinsa 12 nenusu tokonyera matero amatoereru yogo sasima pokea sifa baba na utukufu uchakera chinsa 12 nenusu goika ense ya motonyora amarandia kurasa barandia ao Kikoraga ensa eyemo ya mambia nanyore amatera jige singa top 5 amatera 5 amakenono kukegima Moyo karira vikone tenye waside Moyo karira makumya tatane waside Yekoraga chinsebere chamambia ninkoretere amateri au irinya gusangamo 90 masemo akachinsiza tumwancho murigereria nonyore request awa aso gusaba gutera kwao Kera litukolie Jumapili 12 gwika chinsa inye chamambia toma chakurigereria egesinga kyamasesenia wesa morere amaseseni yao Ndizi TV obwansu bw'omuguzi omurubiri okubwatya nigo kurigererwa n'ebigori byonsi Mano mancho morega na tengere tasani kia Ndizi TV na kwenda sebono kwariga ni vena somrobeli wechi gosoli na nchende mo Steven Captain 001 asiri kwa lero ntubatiri bagalia bene yogotwara abageni mono bara wabwatana se chi gosoli chama minyoka soro kongorwa gusi account ya Kisii account ya Nyamira mbateria mange igorea naki chiskuru chaito chia kora sama minyoko ekerengo kerikia Nationals akorekana sense mwechi gosoli chata mwan Nationals chikaba chinse mochiri chia Machakos na andake mbatwerera yosipi na onye kubwate kubuli konde gwensi korengete nsemu ya maminyoko nobe gwikwemanyia mankonda singichu yebiro tetchake na okobomanyi chake nsemu ya ne ya moinopi na bogo chaka na eretari yao na andake na chogotoka andake watu bwa matene nsemu ya maminyoko murali mbya mana so ngari na se kekaeka mara ngoro kuchulia si wako chene Legends na kamnyokere Kenya koru 1997 na jete France kaenda Canada Japan ngakora America so njene Legends so njene omuntu mnyagata ngatiro emechese Baga Julius ese faida ya ndake vakuwate tiemya ke yeme koro Julius gwako 97 98 99 abune myake nguchiko iboleru andaka ata ngominyoka renge korende na wote bandake mole mukikwale kominyoka na gati ya video chengerete andake goikirane timo nomone serense ya Kenya gusense mo yao wetrama minyoka omuralia kana acha to kominyoka na gakiro mupira kinde nganyara abantu bakonyo kominyoka na njenga twara watebo kominyoka kanyara kominyoka yebeka ndibicho toli tenga mupira so nga training ngacha 5,000 na 10,000 so na mnyota cross country ko Nyanza na kabe number 1 na nationals na kora number 9 10 12 so na 1998 na soete track 10,000 meters ko Nyanza kaba number 2 na nationals ko number 6 chi final na ruetoro kaenda kacha komnyoka chile chechiko kanda France ritangani kamnyoka 20 kilometers na bakanya barengo unosano Andrew Masai John Gwako Mariam Julius Ondieki amona abande sinagota number 7 20 kilometers echechire bono chiko soli chase ko tali chaindo isiko okay
African France. Road race. Zero dresses, yeah. Okay. Remona sana wate aguno otemire road race, otemire track na tevi tofauti kira borona asabali abake bagotamba tevi enki obento okore enki otabento kabaka gokora elindo okore byase emereme yuko nichinga kechecho ndo batire bali abenera na rogotwara Evan Siro gatia ababatani abanene bechigo solidary twensemo ya Kisii Central korende county ya Kisii rongo rwagusi gubwatiare sana na walinga chinsemo chiri cha Machakos na tevi na ki experience kia Machakos kialinge korende tinge kwana mange igoro yao nabogo sanganda ke ekeriye kolete anda keliyo lesensemo ya Kisii Central na astikia na kya manyinga alimo no chesemo ya maminyoko ya muno machwa mategere asamalita na tegere nguru kwa Evan Sayenda Siro ondo mwalimu ngosomya kem na maths school kwa Kiro internet sport cha secondary school sasa kaunti ya Kisii Central na ende ni member ye county committee tenilete sport in Kisii County anene mono ni trained muna technical official akarna trained tu ale kwa national technical official lakini kwa ngamba njeti ngakiye tu wabate athletics Kenya one world athletics ewachi categories at world athletics gold, world athletics silver, world athletics bronze one level anegera as bronze ono chisikoso linde kana lengo mokengo kina tina minyogete ona alwa ko mpira mono volleyball na football lakini ngaika kana so wali kanyora manyinga nanjire sport yo kumnyoka ngetre mne official asesho yeye katika tirango baanje link ya somo mutaenda kumenya aida ko coach osako be technical official ebinto bibere to kunyara ko coach na ndo be technical official ko choreka jono na chorete ko be technical official lakini ni somete nimbwate experience in coaching abango coach abana in middle distance na long advamnyoka unya kabisa. Okay. Mbira sana tuna na watu manya semeri ya technical official atia bali bakwena kibuna ama minyoka ndo sipi ama chika bwati unavanga buna effort official bo mopira kwenda bana semeri ya minyoko ndo kwa kibuna vionsi beikira ni ante una kwa na machiko ya minyoko egente kumusana ujale kwa technical official na ndo yale kwa kobe kocha na kana te bina seki kolende onye koga wati wolinda oral spiritual tengana to sanga boniga na nyale kwa te bia mangi kolende tira na sensemo ya Julius timenya gwikira bona kona ndo tugite bono bwatu bwa matene chinsemo chiri chaki ndege imenyekana monase chigosoli tubate kambi gate chikambi chiri chemeka inena wizara ye chigosoli gati yabo ne kambi ya kiendege monase county ya Nyamira na kyo uchitendo kwa twaro bwa mate ne kambi ya kiendege omurali na agatebia njeno mominyoki na myokere Kenya na ndane ke atwale ko minyoka twabate coaches ba goto coach so through there kanyoranga nimbwate obo manyobo obonge ase training ginali gokora yaga na myoka time chingia nega atwale ko minyoka oikokole program egokora taturi tuko maambi sena marogoba na binge kerasi una masomo egera manyogo ikera ko be shape jogo chikomnyoka chinsisisiko bona buna tole gali chance twa tukachamo legends tukachora na buna barai elio tonga ko rais bo chagusi tokonya na tubatana amana abalimu baito bana bali sukuru to batrain kote ba legends sana ke mbali ba mnyoko boka kurugusi gose legends bechi osoli chonsi kurugusi no legends ba mnyoko boka kusi Kisii County and Nyamira so etole combined kusi engima. Okay. Tukachamo tukate sport to cha kule tukato chamo tunge kona cha abana tuwatana mana abalimu kuruchi sukuru eli abana to bakoleke to bakonye bamanye ngaibaguche ngaibago nani ngaibaguche so nikia tukachamo so ntobwate gorofa yito abamnyuko toramo twarabekire mechia setarimeke ase legends ye chisukuru goeta ntobwate buna bono abane baito tachorete ase gusiengima akorokwa Alfred anyega momanyi oyora America. Okay. Kalega na bwate kerabu ko Nyamira yagoro kumanya gitinga. Kale ntwa bwate club Sportmark mwanya gitinga Kisii Sports Club abantu badento abuna Peter Nkwenyi na rotenete club yekyo na anyega ko Nyamira ne kende mwanya gitinga Kisii County kiarenge no mugako korokwa oyori na maremu osiro korokwa bwogi.
so no twale ngone bira we bono twakomnyoka nta clubs ikagara bono gusiya renge nkongu basiki singa kimba bale gotoikera so bono goja kwane kwenda kiendege akama ngino na ntacha bonsia mba nonye batagera temba burana kinakora okay ntobwato murayino kurupita oenga kurunyamira ntobwata gratis kwamboka asiba isa legends top legends twakomnyoka na insi chesko ochiche sami maranga nyangija kamyoke marathons sijisko no twaye gutuka toramo Edwin Nyakeliga boigo na no muntu road na track na Isabella Ochichi na twa mana reference na nyogata Kenya 5000 na bwate gold ne medali tochicho muntu guchakira ni mongale maranga na namnyogate 400 meters 1500 meters na namnyogate sisko abangote na bantu mnyogate sisko na bitari mayoyo igale piaro yeito ase legends Isabella Ochichi igale chia person Sami Nyamongale chia person ne deputy chair secretary ito na Edwin Maranga assistant secretary Isabella Ochichi etura sara chakini Mongale tochiche PRO na bitari mayoyo oyole mumbu na baka soma chile seji chali twale komnyoka abana abange bakomnyoka no to chakire tabaknya go saini pale chisukuru twale komnyoka abana wale under 20 15 bamnyoka yes andake ni maitese faida ya bali bagante kurigari twamanyire kwetera andake agosoma gole somere kwa katia bwatani babukuru ensemeria abanyangongo bamamnyoko buna ensemo ya Nyamira mbeve getamo mbeve getebuya namba bwatuburai ogani kubaikera ndaisinyare ko bagukubekera korende tukone saye Evan Siro ole eremono ni gawo manywa yobongi bole bwemekiri mikoro na liari gwote mona sama mnyokano nyakarase bono korende ayore senseme ya chisemi eseboniga okurati ofulichia boniga timanya abanyako kaba barabu inkyuro kibarakora seboni gerinde bamente chinguru amamnyokana ebyegwa asorongorwa gusi yamono maria ndarata ebyo kibarakora na ngwati akasa wa alkeire okay